Hal terberat setelah libur lebaran telah usai, ya gue balik maning-maring perantauan. Rasanya nyesek kepriwe ya, Rika pasti ngerasa kenal lah ya si Mites pada mudik. Waktu seminggu nang kampung kaya anu sedela banget. Nah ke ceritane wingi tanggal 7 nyong garap OTW maring Bekasi maning. Jangan heran, jangan bertanya-tanya, pokoknya anak entuk, anak apa be digawani, anak kelapa be digawan nang bojone nyong jan. Sambil siap-siap, sambil packing-packing karo manto mamake lagi molak-malik pari. Nah iki ceritane waktu yang sangat menyedihkan, yaitu waktu pamitan maring mamake lur. Ditahan-tahan ben aja nangis, aja nangis, aja nangis. Tetep bae nyong nangis, tapi nangisnya nyong nang dalan lu. Aja nangis nang ngarepe, kok ya bakalan gembar-gembur bareng nang kono. Tidak lupa si Oren, si Joni nyong ke juga tegawa balik maning maring Bekasi. Kayaknya wis ora betah lu ngeong bae nang desa lu. Pengennya balik maring kota mbok ya, kangen karo si Joko. Soalnya si Joko ora tegawa lur. Ribet dari sit karo mamake. Esok nang liburan sekolah gampang balik maning, terus kayaknya mampir juga mari ngone mbak pamitan gar balik juga karo ini anaknya ngerang kampung. Tidak lupa nyong mampir mari ngone Besti juga nang mau pamitan rampung anak ini lanjut perjalanan lu. Tapi nakane nyong juga gar mampir ge warna weruh bakul salak pondo rega 10.000, mampir lah tuku nggo ngemilang dalan ya lur. Mumpung ada bakul salak murah, kapan mani ya orang gue oleh-oleh lur, gue cemilan nyong nang dalan ya. Nah kayak nyong pala ketemu wow gawa ayam apa entok ayam lur. Ternyata nyong anak batire, tapi kayaknya mas Miki udah pemudik ya, kur gawa ayam tok dicangklek nang buri, mungkin tes kang pasar kali tuku ayam. Nah nyong ceritanya wis gutul bumi ayu lur, macet lur, padahal wis digawe satu jalur, tapi macetnya ora begitu lama sih, karena emang digawe satu jalur lur. Nah ceritanya wis gutul nang pecahan jalan, sing kanan maring Pejagan, kiri maring Tegal. Aku ora liwat Pejagan lur, nyong garap maring Tegal, garap jujungna anaknya lilike disit. Karena kono nyong garap mampir maring rest area 260B lur, sing arah Jakarta, yaitu sing jere bekas pabrik gula sing angker lu. Tapi masih wis apik, wis estetik. Nah kayaknya wis gutul nang lili-lili nyong garap mampir disit, istirahat selonjoran karo garap mangan lur, kencot lur. Ki biasanya lilike dodol mie ayam tapi lagi ora dodol. Kiri-kari kasih nonton video nyong ana wong kene apa ora lur, ngarep SMA Negeri 3 Tegal. Alhamdulillah ki wis gutu langsung diwehi mie ayam enak banget lur, mie ayam lilike nyong jan. Umur-umur nembeng rasa kena ki. Nah mangane wis rampung karena garap lanjut perjalanan. Betul, Bekasi ora terlalu wengi ya lur, kita pamitan dulu. Dadah puput. Semoga tahun depan ngesuk balik maning-maning Cilacap. Miki anak lilike nyong sing tak rawat ket umur 2 tahun ngasih kelas 4 SD lur. Iki wis perawan ya. Nah kayaknya wis gutul rest areane lur. Nang kene gue ya ana permainan bocah lur, ana seluncuran donat, ana becak-becakan, tetek bengek ana. Mulane nyong anggar lewat kene gue seneng banget. Apa maning nek mlebu tol Tegal pasti mampir maring rest area iki. Meskipun ora tuku oleh-oleh kur mlebu ya seneng bae, nyawang-nyawang akeh bakul. Kala nyong wis gawa oleh-oleh akeh kang omah, dadi nang kene ora tuku apa-apa, kur mlaku-mlaku. Sing niate anake nyong garep numpak becak tapi becake wis tutup, dadi nang kene kur ndeleng-ndeleng tok. BTW Rika pada seneng mampir maring rest area iki ora lur, jarene horor tapi menurut nyong ora horor. Biasa bae lah ya. Nyong nembe ngerti lur, ternyata rest area iki bekas pabrik gula. Kayak sing nang film lagi naik daun kae lur. Tapi nyong urung nonton filmnya lur. Ke benyong anu krungu FYP nang TikTok apa nang apa ya, nyong kelalen mau apa nonton berita kayak gue lah ya. Karena juga ana bekas kereta-keretaan yang bu kereta peninggalan, bu pajangan, bu apa. Pokoknya nakene wis ana kayak gue lah ya. Lanjut maning nakene anaknya nyong jaluk dolanan ki lur, seperti biasa pajak jalan. Bayarnya 15.000 15 menit. Jajal langgarang pasar malam 10.000 ngasih blenger. Dadakan di meniti maning kayak anaknya nyongnya baur-baur urung rampung dolanane, tapi waktune wis entek mbok kesuh banget lah ya. Gegrek njaluk dolanan maning. Berhubung wis wengi ki nyong ora kesuwen nang kene, kur kiter-kiter jagong terus deleng-deleng ora mangan lur. Karena iki kayaknya terus mangan nang lili kayak wis baret. Dadi nang kene kur deleng-deleng tok. Dan ini nyong shock lur, ana sepatu regane 1 juta. Aduh larang banget. Karena nyong tim kau mendang-mending nek perlu rega semene ya menjerit dompetku. Ki nyong deleng lukisan-lukisan lur, Masya Allah banget ya, lukisannya apik-apik banget, tapi nyong ora tuku, deleng-deleng tok lah ya. Mbok palang apang kok nyong dadi miliarder, amit nyong tuku lah ya lukisan nang kene nggo pajangan nang omah. Sebagai mamak-mamak sing seneng deleng sing glowing iki ya, ana talenan glowing gue, aduh seneng nyong uri nyawang. Tapi kur ngemek-ngemek tok karo takon-takon, regane larang banget lur, ana sendok kayu regane 15.000.
tapi jarene kayu jati main. Singkat cerita kayaknya wis nang gerbang tol Cikampek Utama, berarti tandane sedalamane nyong garep kutul ngomah. Ya kurang lebih 1 jaman lur, Masya Allah banget. Cilacap, Tegal, Bekasi kurang lebih 11 jam. Ya wis lur, videonya kutul ngene disit, lanjut ngasuk maning. Dadah.